tari inzoka zo mu nda zino turwara za amibe za kristome n'izindi nzoka. Noneho sizo nari ndwaye, Imana irambwira ko nari ndwaye inzoka zo mu gasozi. Inzoka zisanzwe ziryana. Izi nzoka zo mu gasozi ziryana zirya abantu. Jewe zagendera mu mubiri wanje. Yego. Zaranyororomba nyene zikanyororomba mu mubiri nkuko uya nkabyumva no mu mutwe. Byukuri rijya soko ryarahiye, ndabimenya. Nabanje kubona mu gisagara hahiye, mbona mu gisagara haracumbye umwotsi wirabura. Uko nabibonaga mu ndoto nabonaga ko mu gisagara habaye ikintu. Ako kanya sinaciye ntahura ko ari isoko rihiye, ariko umwotsi nawubonye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo ibyo wabibonye mbere yuko biba, mbere yuko isoko rishya? Yego, nabibonye mbere yuko isoko rishya. Muri iyo minsi bidatebaganye twagiye kumva amatangazo mu gatondo ka kare bati buriya isoko nkuru yo muri Bujumbura yahiye. Abantu barajagarara, ibintu birakomera. Wa mwotsi rero kumwe nawubona mu ndoto. Iyo wajya ahantu hitegeye gutya wacu ubona umwotsi waje hejuru, warirabura by'ukuri nkuko nari nawubonye. Uyo mwotsi isoko ryari ryahiye, mitahe y'abantu benshi bari bahiye, habamo abasenegale, habamo abanyamahanga ba Tanzania, abanyekongo, abahehe, habamo abantu benshi n'abarundi ubwabo muri rusange. Ryijya ryari isoko nkuru ya Bujumbura ikoraniwemo n'abantu benshi. Ikintu mbaza ati uba barahehe, ndongera ndamwereka hano ahagana mu bitugu yari kiragenda. Arongera arasatura gutya, arafata yarame, arasatura, arafata kakanu k'umusumari, acayimbururamo ikindi kiyoka cyo ku gasozi nyene igisa n'urwatsi, agiterera nka hariya imodoka iragisavya nyine iyo cyaturikira mu ipine, naca ndavyumva ko gituritse gipfuye. Arongera arasatura mu mutwe, arimburura, akuramo iyindi nzoka nanone inayo iza itukura. Ku burwayi bw'uko nari ndwaye, narwaye ntabwo icyo gihe nari ndi Burundi. Icyo gihe narwaye indwara ndi mu Rwanda. Ndarwara ku buryo bw'uko naragwara ibintu bikanyororomba mu mubiri. Bikanyororomba mu mubiri, noneho kwa kurota kwanje rero nahora ndota. Ijwi rikagaruka rikansanga rikambwira, kuko Yesu yarampamagaye ndamwitaba, ambwira ko nzomukorera ndabyemera. 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 Mugisha rero nawe twinjira nayo. Uwo munsi acatangura rero kudahwa, aguma adahwa. Burya yamaze nk'iminsi 3 umwana ari karadahwa, bya bintu bimeze nk'iplastike. Ubwo abadukurikiye kudahwa no kuruka mu Kinyarwanda? Yego. Yego. Kudahwa no kuruka. Mugisha aragumiza, araruka, yaruka ibintu by'amazi, uruzi rusa n'urwatsi rubisi, rwatsi rutoto. Uyo mwana kandi ibyo bintu byarakwegukaga nk'iplastike. Ariko uko adahwa n'ubundi kagapipi kakaguma kinjirayo, tukaguma dufatiriye gutya. Twarareba tukabona uyu mwana amaso yararukeye, kandi kugaruka tukabona ntibikunda. Ariko imbaraga z'Imana n'ukuri, Imana yacu irashoboye. Uwo munsi nyene ninjiye mu gakiza, harya bahamagaye kuri podium abakizwa. Naragiye ndegera, baranyatuza gakiza, baransengera. Umwana nawe hari mu ntebe bagiye ko nibamufise, ariko aradahwa birateye ubwoba. Namutahanye ariko aradahwa. Muri iryo joro ararara adahwa. Umwana byageze mu gatondo yanoze by'ukuri, yabaye ikiziga. Hamwe ntinya mvuga ati ninterurira mu bitaro bya Rwakaredi, abadogiteri baza bambaza icyo umwana yabaye. Yego. Ndatabaza abanyamasengesho rero
sinarinzi naho ndiko ndabakura, nubwo nari naraye mvuye ku ishengero sinarinzi aho ndi bukura abanyamasengesho. Hari umudamu umwe w'umugenzi rero arambwira ati rero reka ndakujane ku mudamu w'umunyamasengesho, ariko araha umwana umuti wo kumudaha. Ni umuti rero bita makata uva muri farumasi, arahushira mu mazi. Arambaza ati none mada, umwana nta kinini yanyoye ntirekada, nta n'urushinge yariye yabamuteye ntirekada. Ati ngiye kumuha umuti hanyuma ukomeze gusenga Imana, uyu mwana ntari bupfe arakira. Je nashaka kumva ikintu kimukiza gusa nta bindi. Mugisha baramuhaye umuti aradahwa, noneho adahwa agapande k'inyama, agapande k'inyama gafise nka santimetero 20. Noneho kasa n'ikinure kandi karimo utuntu tw'uturasoraso dutukura. Nyamuvyeyi arambwira ati we ntubona mwana yarapfuye, aha nta n'iminsi yarashigaje yararangiye, iki cyonyine cyari kumwica. Cyavuyeyo kimuniga kimukatagura mu muhogo, kirasohoka, umwana araraba burundu. Ariko bihera cya kintu gisohotse, noneho nyamwana acararyama. Icyagiye kimuhembura na gafyufyu. Uwo mudamu yarambwira ati dushusha gafyufyu ukamuhe gashyushye buke kugira ngo kamwomore hahandi ngo kuko Mugisha yagiye avayo. Ubwo amaze kuruka ibyo ngibyo yarorohewe arakira. Egome yararonse mitende, ntabwo yaciye akira. Ubwo uko nagumiza nsenga ni nako yagenda akira, uko nagumiza nsenga nako yagenda akira. Kuko nyuma yo kudahwa ku gapande k'inyama, ni ukuvuga ngo mu nyuma yarabandanije adahwa ibintu by'uruzi, ariko afise utubaraga. Hoho icyo gihe yari afise utubaraga. Nguma kumusengera nkamuha gafyufyu akanwa, uwo mwana agenda ahembuka. Nanje Imana irushirizaho kunsura by'ukuri. Ntabwo Mariya nyina wa Yesu yaba yakigaruka cyane ko wari umaze kumenya, wari umaze kwakira agakiza. Nari maze kwakira agakiza, kandi ryajwi ryansanga ryahagarara hariya, ryo kwimuka rikaja hariya, ryaje inyuma yanjye, ariko nararyumva kandi ryavuga nk'umuntu w'umugabo. Narigeze no kumubaza ati none wewe wa mugabo we witwa ndiko? Mariya nyina wa Yesu twagendanye nkanamubona, akamutumwa bwiza bwo gusenga Imana, wowe urinde? Yaje kunyibwira rero, arambwira amakuru menshi, ambwira ko ntategerezwa kumubona, ambwira ko umunsi namubonye nzora aramvuye mu isi. Hama wabwiwe n'iki ko Mugisha yavuye ikuzimu? Icyambwiye ko Mugisha yavuye ikuzimu, nagumije ndamusengeshereza muri izo nzira z'agakiza. Imana yagenda ibivuga yuko imukuye ikuzimu kandi Mugisha azokorera Imana. Yego. Ibyo birwara ntabwo byasubiye kugaruka, nta n'izindi mbaraga zasubiye kumukorako. Hanyuma wigeze kutubwira, wenda abadukurikiye nabo babitega amatwi, ko hari igihe ni Yesu wabikubwiraga, ni nyina wa Yesu wakubwiraga, ukabyuka ibyo akubwiye byose ukabyandika, kandi watubwiye ko wabyandikaga uriho ubisoma ku rukuta. Ni gute byagendaga gute? Wabibona gute? Wabyuka gutukandika bigasebama no ku rukuta, byagenze gute? Yego, murakoze cyane. Mu buryo Mariya nyina wa Yesu yantemberera, yarantemberera. Uwo muvyeyi rero ubwiza bwonyine yari afise bwakora ibitangaza. Amen. Uwo muvyeyi rero yaraza akankoma akankorako nk'umuntu, nkumva umengana umuntu ankozeko. Icyo gihe narabana muri shambure, nararana na mukuru gwanje. Nkarana na mukuru gwanje, mugabo ntiyigera amenya yuko navuganye nawe. Akaza akankoma ati vyuka ngira ico ndakwereka. Noneho mpisa ati vyuka ngira ico ndakwereka. Navyuka nkasanga inzu yose iracanye, ku ruhome rero nkasanga yanditseko amajambo y'ukungene nzoyikorera. Amajambo afise imirongo yo muri Bibiliya nagiye mbyandika. Ndafise inyandiko z'ivyo yagiye ambwira, nagiye nandika, ndazibitse n'uyu munsi ndacyazifise. Ubutaha nzozibireka, ziri mu mpapuro zishaje cyane za kera rwose, ambwira ukungene Imana inkeneye ko nzoyikorera. Hanyuma nkaraba ku ruhome rero nkandika. Yari afise ukuntu yari yaranyigishije ko nzojya mfata agakayi n'agakaramu nkabishyira mu iworeye ndyamiye, nkaryamira ko yamara kunkoma rero nkatora bya bindi nkandika.
naraba ku ruhome ibyo yanditse byose nkabyandika, nkaraba n'ahandi nkabyandika, hakaza ibiganza bikazinga bihereye ku ruhome, ya paje ya mbere bikayizinga nk'agapapuro, bikazinga ako kakaba karagiye nkakabura. wamaze kwandika namaze kwandika yararindira ibiganza ubibona, ibiganza narabireba wicaye nicaye mu nzu ku gitanda. Noneho ibiganza bikaza ku ruhome bikazinga bya bindi narindi ko ndasoma, bikazinga agapapuro ka mbere bikagakurako, bikajya n'ahandi agapapuro bakazinga bakajana. ku rukuta byabaga byiyanditse, wabonaga bimeze gute? Indome ziboneka neza kurya umuntu yandika mu gitabo, niko impapuro zazaga ku ruhome nkasanga biranditse. Uruhome bwo n'urukuta, n'urukuta ku ruhome n'ikirundi. Yego. Uwo muvyeyi wanje rero Maria agafata inyandiko zose akanyandikira ibintu atambwiye mwijwe, nkasanga iyo yankomaga naba ngomba kuvyuka nkareba nkabona ku ruhuma rero haracanye habona. Kandi ubwo habaga ari ninjoro, habaga ari mwijoro. Yego. Saa 8 saa 9. Wowe ukabona harakeye, ibiri ku rukuta byose birasomeka neza cyane gose. Ya Imana ishimwe. Ibyo bintu nkabiraba uko ibyo biganza byamanukaga rero bikazinga utwo dupapuro, iyo twaja sinahasigura, naratubura gusa, ariko mwabona ko yatuzinze yatujanye. Hanyuma rero nkandika, nkagira igihe rero njya muri ya nyandiko nkibuka ibintu byose yanyandikiye n'ibintu yambwiye. Noneho rero nkareba nkabona harimo gukizwa. Maria nyina wa Yesu ntiyambwiye kuguma muri Katolika. Yambwira gusenga, kandi akambwira gusenga Imana. Kuko nawe nasanze ari umuntu asenga Imana. Hariho ukuntu numvise muri iyi minsi cyangwa isi yacu, naho nakuriye muri Katolike, numvaga baravuga amasengesho yo kumusenga cyane. Ariko by'ukuri nanje yantoje gusenga, ariko sinigeze numva nsenga Maria. Yarambwira ngo nsenga Imana ngo izongirira neza. Nizo message yanyihera, ambwira uburyo nahamagawe, akambwira kuri ba Daniyeli, akambwira ku bantu bakomakomeye bo muri Bibiliya, nkasanga yanditsemo imirongo, ukuntu nyene nari umuzingo w'igitabo. Hariho n'uwundi musozi nigeze kujaho, kumbure nituguma kubana nzobamenyesha amakuru menshi. Hari umusozi yigeze kuntwaraho rero, ndagenda ndarya igitabo kinini cyane, nikanguye nsanga ubuda bwuzuye. Urakirya? Narakiriye neza, ndakirya igitabo kiramanuka mu nda yanje cigumamwo, nsanga ubuda buruzuye, nikomye nsanga ubuda bwuzuye. Nibuka ko ahantu narindi hari ku musozi muremure, kandi narindi ko ndya ngo imizinge y'ibitabo ndiko ndabirya. Yego. Ibyo bintu byarambaye ko. Ubwo hari mu nzozi? Hari mu ndoto. Ibyo bintu bibandanye uko nguko, nkomeza kubana na Maria nyina wa Yesu gushikaho nkijijwe rero, maze gukizwa nk'uko ijwi rye ryabimbwiye, ntabwo yagarutse. Mugisha, noneho ugiye kutubwira mu ijambo rimwe, hari abantu bubaha Yesu, bakubaha Imana cyane, ariko kumva nyina ari we Maria ukumva ntibamwemera neza, uretse ko jewe ntari muri abo ngabo. Wowe mu ijambo rimwe watubwira iki ku bantu batemera Maria, kandi wumva yarakwerekaga akazana n'ibyo byose ukandika? Abadukurikiye ibyo ari byose nabo hari ibyo bari bwandike muri comment batubwira wenda uko babyumva, ariko mu ijambo rimwe we Maria umufata ute kugira ngo ubonereho no guhita unatubwira kiriya kintu gikomeye cy'uburyo isoko ry'Ibujumbura ryahiye, ubizi ubifiteho amakuru, kandi unatubwira uburyo muri iki gihe ngo kuriya wazo tubwira ko abadayimoni bafata imicanga bakayihindura umuceri, ubundi tukayigura mu maduka. Gira icyo bitubwiraho. Murakoze cyane. Icyo nobwira bene data bari impande n'impande mu bihugu hatandukanye ku bijyanye n'umubyeyi Maria, nka jewe wagendanye nawe, ntabwo ndamufata nk'abandi bantu basanzwe, ndamwubaha bivanye n'uko namubonye. Nkaba nifuza ko n'abandi bose urya mubyeyi nyina wa Yesu bagomba kumwubaha, kandi pe bamwubahirize cyane rwose, kuko ni umubyeyi asumba abandi bavyeyi bose. Yatubyariye umukiza, afise icubahiro kiwe, icubahiro ciwe kimukwiriye imbere y'Imana. Jewe rero kuko nagendanye nawe nkamubona, nkumviriza uko avuga, nkumviriza ukungene akora, uko asenga n'iki byose, numva noshishikariza abandi bamukunde, be kumufata hovyo, be kumufata nk'umuntu atazwi. Urya muvyeyi arazwi,
mbere n'ibihembo byo mu ijoro azobironka kuko nabonye ko nawe arasenga Imana n'umugororotsi. Yego icyo numva ari ikintu nobwira abandi bantu bene data bo hirya no hino. Imana ishimwe kuko utubaha nyina w'umuntu burya nta ukwiye kubaha umwana ariko wabanje no kubaha nyina. Imana ishimwe yatubyariye umukiza nubwo kwaro kugira ngo wenda ibyanditswe bisohore. Yego wakomeza rero mu mugisha ukatubwira ku bijyanye no gushya ku isoko ry'Ibujumbura. Ese wigeze ubivuga mbere y'uko rishya cyangwa nawe waba warabigize mu ruhare? Gira icyo bitubwiraho. Unatubwire uyu mumama afite ubuhamya bukomeye, abantu badukurikiye muzagerageze kumukurikirana kandi muzumva ko Imana ikora kandi Imana ishoboye, kuko we inzoka zo mu gasozi zamujyaga mu mubiri araza kubitubwira n'uburyo Imana y'ubwayo ariyo yamubaze ikazimukuramo. Karibu mama Mugisha. Murakoze cyane bene data. Ku kijyanye n'isoko nkuru ya Bujumbura, nababwiye yuko ndi umuntu numva ijwi kandi nararota ibintu bigashika, nkabona Imana ikanyerekera mu ndoto, ikanyerekera mu nzozi. By'ukuri rijya soko ryarahiye, ndabimenya. Nabanje kubona mu gisagara hahiye, mbona mu gisagara haracumbye umwotsi wirabura. Uko nabibonaga mu ndoto nabonaga ko mu gisagara habaye ikintu. Ako kanya sinaciye ntahura ko ari isoko rihiye, ariko umwotsi nawubonye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo ibyo wabibonye mbere yuko biba, mbere yuko isoko rishya? Yego nabibonye mbere yuko isoko rishya. Muri iyo minsi bidatebaganye twagiye kumva amatangazo mu gatondo ka kare bati buriya isoko nkuru yo muri Bujumbura yahiye. Abantu barajagarara, ibintu birakomera. Wa mwotsi rero kumwe nawubona mu ndoto. Iyo wajya ahantu hitegeye gutya wacu ubona umwotsi waje hejuru, warirabura by'ukuri nk'uko nari nawubonye. Uyo mwotsi isoko ryari ryahiye, mitahe y'abantu benshi bari bahiye, habamo abasenegale, habamo abanyamahanga ba Tanzania, abanyekongo, abahehe, habamo abantu benshi n'abarundi ubwabo muri rusange. Ryijya ryari isoko nkuru ya Bujumbura ikoraniwemo n'abantu benshi. Ikintu rero umwami Imana yaje kunsigurira kijanye n'imitahe yahiriyemo, buriya imbaraga zikuzimu nyinshi zakoreragamwo mwari rya soko. Kanini yambona ko ari naco catumye iriya soko ishobora gushya, kuko nanje hari cyo ndabiziho ku kijanye n'imitahe y'imiceri yari ihari, kandi natwe twari tuhafise imitahe. Bitubwiraho abadukurikiye ibyo ari byose bashobora kubaza tese irishya n'umuriro wari twite cyangwa nizo mbaraga zikuzimu, ariko bashobora no kwibaza ese burya ahari umuhanuzi, ahari ubutegetsi burya haba hari n'umuhanuzi. Bibiliya niko ibitubwira rwose. Ese ubutegetsi wigeze hari ikintu bibabwiraho utariko nagize iyerekwa rigaragaza ko isoko ry'Ibujumbura rizashya, cyangwa nyine abategetsi ntibasengaga? Gira icyo bitubwiraho. Uhita ukomeza utubwira n'izo mbaraga zikuzimu wari ugiye kutubwira. Yego murakoze. Icyo gihe cy'isoko rishya narabirose, ariko nari nkiri umwana mu gakiza, sinashoboye kubitangaza. Ntabwo nashoboye kubitangaza, ariko icyo gihe uwimuhira naramubwiye, ndamubwira nti ariko jewe nabonye muri ville hahiye. Mbona umwotsi wirabura uraduga hejuru kandi pe hahiye. Kubera ko rero ibintu nk'ibyo byo kurota by'amasengesho menshi ntiyabyumva, ntabwo ibyo bintu yabyumva, ntiyabyemera. Naho nari ndiko mpamagarwa gusenga Imana, ariko wewe ntabyo yashobora kwakira. Kandi naho namubwira ikintu akakibona, ntabwo yabyitaho ngo avuga ati burya madame yambwiye ikintu kivuye ku Mana, reka ndabiha agaciro. Nta gaciro yabihaga. Rero ntabwo nabashije kubitangaza ngo ndabishyire mu bantu benshi. Suko abasenzi batari bahari mu gisagara ca Bujumbura, bari bahari, ariko jewe ku ruhara rw'iwanje nari nkiri umwana mu gakiza, ntabwo nashoboye kuvuga ayo makuru.
natangaye gusa ari uko mbonye zabaye. Mm. Mu byahiriyemo rero harimo imitahe y'abantu benshi, ariko hari izindi mbaraga umwami Imana yari yarampishuriye zikora umuceri rero, uwo muceri zikawukora mu musenyi. Zawukora mu musenyi, hariho umugwizatunga umwe yari mu muceri mu rukoko. Mm. Umugwizatunga rero imiceri yiwe akamanura itragiteri ikagenda igatunganya mu cyeya cya rukoko, bagakora bagashiramo imiyoboro y'amazi, bagashiramo umuceri. Ariko abadayimoni biwe baza kumubwira bati, burya rero bosi uri kurahomba, tugira tukwereke ingene dushobora gukora umuceri kandi ukagurwa amafaranga menshi. Mm. Abadayimoni rero baza gukuraho proje yo kurima umuceri by'ukuri, naho yibwira kumenga. Murakoze cyane rero, narindi ko ndababwira ukungene naje kwinjira mu gakiza. Agakiza nakatujwe na Pastor Jean Pierre, umupastori yanyatuje agakiza hariya mu Kigobe mu ishengero rya Rehoboth Holy Church, niho ninjiriye. Mugisha rero nawe twinjira nayo. Uwo munsi acatangura rero kudahwa, aguma adahwa. Burya yamaze nk'iminsi 3 umwana ari karadahwa, bya bintu bimeze nk'iplastike. Ubwo abadukurikiye kudahwa no kuruka mu Kinyarwanda. Yego. Yego. Kudahwa no kuruka. Mugisha aragumiza araruka, yaruka ibintu by'amazi, uruzi rusa n'urwatsi rubisi, rwatsi rutoto. Uyo mwana kandi ibyo bintu byarakwegukaga nk'iplastike. Ariko uko adahwa n'ubundi kagapipi kakaguma kinjirayo, tukaguma dufatiriye gutya. Twarareba tukabona uyu mwana amaso yararukeye kandi kugaruka tukabona ntibikunda. Ariko imbaraga z'Imana n'ukuri, Imana yacu irashoboye. Uwo munsi nyene ninjiye mu gakiza, harya bahamagaye kuri podium abakizwa. Naragiye ndegera, baranyatuza agakiza, baransengera. Umwana nawe hari mu ntebe badiyakoni bamufise, ariko aradahwa birateye ubwoba. Namutahanye ariko aradahwa. Muri iryo joro ararara adahwa. Umwana byageze mu gatondo yanoze by'ukuri, yabaye ikiziga. Hamwe ntinya mvuga ati ninterurira mu bitaro bya Rwakaredi, abadogiteri baza bambaza icyo umwana yabaye. Yego. Ndatabaza abanyamasengesho rero, sinarinzi naho ndiko ndabakura. Nubwo nari naraye mvuye ku ishengero, sinarinzi aho ndi bukura abanyamasengesho. Hari umudamu umwe w'umugenzi rero arambwira ati, rero reka ndakujane ku mudamu w'umunyamasengesho, ariko araha umwana umuti wo kumudaha. No muti rero wibita makata uva muri farumasi, arahushira mu mazi. Arambaza ati, none mada umwana nta kinini yanyoye? Ntirekada. Nta n'urushinge yariye yabamuteye? Ntirekada. Ati ngiye kumuha umuti, hanyuma ukomeze gusenga Imana, uyu mwana ntari bupfe, arakira. Je nashaka kumva ikintu kimukiza gusa, nta bindi. Mugisha baramuhaye umuti, aradahwa. Noneho aradahwa, adahwa agapande k'inyama, agapande k'inyama gafise nka santimetero 20. Noneho kasa n'ikinure kandi karimo utuntu tw'uturasoraso dutukura. Nyamuvye arambwira ati, we ntubona mwana yarapfuye, aha nta n'iminsi yarashigaje, yararangiye, iki cyonyine cyari kumwica. Cyavuyeyo kimuniga, kimukatagura mu muhogo, kirasohoka. Umwana araraba burundu. Ariko bihera cya kintu gisohotse. Noneho nyamwana acararyama. Icyagiye kimuhembura na agafyufyu. Uwo mudamu yarambwira ati, dushusha agafyufyu ukamuhe gashyushye buke kugira ngo kamwomore hahandi ngo kuko Mugisha yagiye avayo. Ubwo amaze kuruka ibyo ngibyo, yarorohewe, arakira. Egome yararose mitende. Ntabwo yaciye akira ubwo. Uko nagumiza nsenga ni nako yagenda akira. Uko nagumiza nsenga nako yagenda akira. Kuko nyuma yo kudahwa ku gapande k'inyama, no kuvuga ngo
mu nyuma yarabandanije adahwa ibintu by'uruzi ariko afise utubaraga hoho icyo gihe yari afise utubaraga nguma kumusengera nkamuha agafyufyu akanwa uwo mwana agenda ahembuka nanje Imana irushirizaho kunsura by'ukuri ntabwo Mariya nyina wa Yesu yaba yakigaruka cyane ko wari umaze kumenya wari umaze kwakira agakiza. Nari maze kwakira agakiza kandi ryajwi ryansanga ryahagarara hariya ryo kwimuka rikaja hariya ryaje inyuma yanje ariko nararyumva kandi ryavuga nk'umuntu w'umugabo. Narigeze no kumubaza ati none wewe wa mugabo we witwa ndiko Mariya nyina wa Yesu twagendanye nkanamubona akamutumwa bwiza bwo gusenga Imana wo burinde. Yaje kunyibwira rero arambwira amakuru menshi ambwira ko ntategerezwa kumubona ambwira ko umunsi namubonye nzora aramvuye mu isi. Hama wabwiwe n'iki ko Mugisha yavuye ikuzimu? Icyambwiye ko Mugisha yavuye ikuzimu nagumije ndamusengeshereza muri izo nzira z'agakiza Imana yagenda ibivuga yuko imukuye ikuzimu kandi Mugisha azokorera Imana. Yego. Ibyo birwara ntabwo byasubiye kugaruka nta n'izindi mbaraga zasubiye kumukorako. Hanyuma wigeze kutubwira wenda abadukurikiye nabo babitega amatwi ko hari igihe ni Yesu wabikubwiraga ni nyina wa Yesu wakubwiraga ukabyuka ibyo akubwiye byose ukabyandika kandi watubwiye ko wabyandikaga uriho ubisoma ku rukuta. Ni gute byagendaga gute wabibona gute wabyuka gutukandika bigasebama no ku rukuta byagenze gute? Yego murakoze cyane. Mu buryo Mariya nyina wa Yesu yantemberera yarantemberera uwo muvyeyi rero kubwiza bwonyine yari afise bwakora ibitangaza. Amen. Uwo muvyeyi rero yaraza akankoma akankorako nk'umuntu nkumva umengana umuntu ankozeko. Icyo gihe narabana muri shambure nararana na mukuru gwanje nkarana mukuru gwanje mugabo ntiyigera amenya yuko navuganye nawe akaza akankoma ati vyuka ngira ico ndakwereka. Noneho mpisa ati vyuka ngira ico ndakwereka. Navyuka nkasanga inzu yose iracanye ku ruhome rero nkasanga yanditseko amajambo y'ukungene nzoyikorera amajambo afise imirongo yo muri Bibiliya nagiye mbyandika. Ndafise inyandiko z'ivyo yagiye ambwira nagiye nandika ndazibitse n'uyu munsi ndacyazifise. Ubutaha nzozibireka ziri mu mpapuro zishaje cyane za kera rwose ambwira ukungene Imana inkeneye ko nzoyikorera. Hanyuma nkaraba ku ruhome rero nkandika yari afise ukuntu yari yaranyigishije ko nzojya mfata agakayi n'agakaramu nkabishyira mu iworeye ndyamiye nkaryamira ko yamara kunkoma rero nkatora bya bindi nkandika. Naraba ku ruhame ibyo yanditse byose nkabyandika nkaraba n'ahandi nkabyandika hakaza ibiganza bikazinga bihereye ku ruhome ya page ya mbere bikayizinga nk'agapapuro bikazinga ako kakaba karagiye nkakabura. Wamaze kwandika? Namaze kwandika yararindira. Ibiganza ubibona? Ibiganza narabireba. Wicaye? Nicaye mu nzu ku gitanda. Noneho ibiganza bikaza ku ruhome bikazinga bya bindi narindi ko ndasoma bikazinga agapapuro ka mbere bikagakurako bikajya n'ahandi agapapuro bakazinga bakajana. Ku rukuta byabaga byiyanditse wabonaga bimeze gute? Indome ziboneka neza kurya umuntu yandika mu gitabo niko impapuro zazaga ku ruhome nkasanga biranditse. Uruhome bwo n'urukuta? N'urukuta ku ruhome n'ikirundi. Yego. Uwo muvyeyi wanje rero Mariya agafata inyandiko zose akanyandikira ibintu atambwiye mwijwe nkasanga iyo yankomaga naba ngomba kuvyuka nkareba nkabona ku ruhuma rero haracanye habona. Kandi ubwo habaga ari ninjoro? Habaga ari mwijoro. Yego. Saa 8:09. Wowe ukabona harakeye ibiri ku rukuta byose birasomeka neza cyane gose. Imana ishimwe. Ivyo bintu nkabiraba uko ivyo biganza byamanukaga rero bikazinga utwo dupapuro iyo twaja sinahasigura naratubura gusa ariko mwabona ko yatuzinze yatujanye. Hanyuma rero nkandika nkagira igihe rero njya muri ya nyandiko nkibuka ibintu byose yanyandikiye n'ibintu yambwiye. Noneho rero nkareba nkabona harimo gukizwa. Mariya nyina wa Yesu ntiyambwiye kuguma muri Katolika. Yambwira gusenga kandi akambwira gusenga Imana. Kuko nawe nasanze ari umuntu asenga Imana. Hariho ukuntu numvise muri iyi minsi cyangwa isi yacu
naho nakuriye muri katolike numvaga baravuga amasengesho yo kumusenga cyane ariko by'ukuri nanje yantoje gusenga ariko sinigeze numva nsenga Mariya yarambwira ngo nsenga Imana ngo izongirira neza nizo message yanyihera ambwira uburyo nahamagawe akambwira kuri ba Daniyeli akambwira ku bantu bakomakomeye bo muri Bibiliya nkasanga yanditsemo imirongo ukuntu nyene nari umuzingo w'igitabo hariho n'uwundi musozi nigeze kujaho kumbure nituguma kubana nzobamenyesha amakuru menshi hari umusozi yigeze kuntwaraho rero ndagenda ndarya igitabo kinini cyane nikanguye nsanga ubuda bwuzuye urakirya narakiriye neza ndakirya igitabo kiramanuka mu nda yanje cigumamwo nsanga ubuda buruzuye nikomye nsanga ubuda bwuzuye nibuka ko ahantu narindi hari ku musozi muremure kandi narindi ko ndya ngo imizinge y'ibitabo ndiko ndabirya yego ibyo bintu byarambaye ko ubwo hari mu nzozi hari mu ndoto ibyo bintu bibandanye uko nguko nkomeza kubana na Mariya nyina wa Yesu gushikaho nkijijwe rero maze gukizwa nk'uko ijwi rye ryabimbwiye ntabwo yagarutse Mugisha noneho ugiye kutubwira mu ijambo rimwe hari abantu bubaha Yesu bakubaha Imana cyane ariko kumva nyina ari we Mariya ukumva ntibamwemera neza uretse ko jewe ntari muri abo ngabo wowe mu ijambo rimwe watubwira iki ku bantu batemera Mariya kandi wumva yarakwerekaga akazana n'ibyo byose ukandika abadukurikiye ibyo ari byose nabo hari ibyo bari bwandike muri comment batubwira wenda uko babyumva ariko mu ijambo rimwe we Mariya umufata ute kugira ngo ubonereho no guhita unatubwira kiriya kintu gikomeye cy'uburyo isoko ry'Ibujumbura ryahiye ubizi ubifiteho amakuru kandi unatubwira uburyo muri iki gihe ngo kuriya wazo tubwira ko abadayimoni bafata imicanga bakayihindura umuceri ubundi tukayigura mu maduka gira icyo bitubwiraho. Murakoze cyane icyo nobwira bene data bari impande n'impande mu bihugu hatandukanye ku bijyanye n'umubyeyi Mariya nka jewe wagendanye nawe ntabwo ndamufata nk'abandi bantu basanzwe ndamwubaha bivanye n'uko namubonye nkaba nifuza ko n'abandi bose urya mubyeyi nyina wa Yesu bagomba kumwubaha kandi pe bamwubahirize cyane rwose kuko ni umubyeyi asumba abandi bavyeyi bose yatuvyariye umukiza afise icubahiro kiwe icubahiro ciwe kimukwiriye imbere y'Imana jewe rero kuko nagendanye nawe nkamubona nkumviriza uko avuga nkumviriza ukungene akora uko asenga n'iki byose numva noshishikariza abandi bamukunde be kumufata hovyo be kumufata nk'umuntu atazwi urya muvyeyi arazwi mbere n'ibihembo byo mwijoro azobironka kuko nabonye ko nawe arasenga Imana n'umugororotsi yego icyo numva ari ikintu nobwira abandi bantu bene data bo hirya no hino. Imana ishimwe kuko utubaha nyina w'umuntu burya nta ukwiye kubaha umwana ariko wabanje no kubaha nyina. Imana ishimwe yatubyariye umukiza nubwo kwaro kugira ngo wenda ibyanditswe bisohore. Yego wakomeza rero Mugisha ukatubwira ku bijyanye no gushya ku isoko ry'Ibujumbura ese wigeze ubivuga mbere y'uko rishya cyangwa nawe waba warabigize mu ruhare gira icyo bitubwiraho unatubwire uyu mumama afite ubuhamya bukomeye abantu badukurikiye muzagerageze kumukurikirana kandi muzumva ko Imana ikora kandi Imana ishoboye kuko we inzoka zo mu gasozi zamujyaga mu mubiri araza kubitubwira n'uburyo Imana y'ubwayo ariyo yamubaze ikazimukuramo. Karibu mama Mugisha. Murakoze cyane bene data ku kijyanye n'isoko nkuru ya Bujumbura nababwiye yuko ndi umuntu numva ijwi kandi nararota ibintu bigashika nkabona Imana ikanyerekera mu ndoto ikanyerekera mu nzozi by'ukuri rijya soko ryarahiye ndabimenya nabanje kubona mu gisagara hahiye mbona mu gisagara haracumbye umwotsi wirabura uko nabibonaga mu ndoto nabonaga ko mu gisagara habaye ikintu ako kanya sinaciye ntahura ko ari isoko rihiye ariko umwotsi nawubonye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo wabibonye mbere yuko biba
mbere y'uko isoko rishya. Yego nabibonye mbere y'uko isoko rishya. Mm. Muri iyo minsi bidatebaganye twagiye kumva amatangazo mu gatondo ka kare bati buriya isoko nkuru yo muri Bujumbura yahiye. Abantu barajagarara, ibintu birakomera, wa mwotsi rero kumwe nawe ubona mu ndoto. Iyo wajya ahantu hitegeye gutya wacu ubona umwotsi waje hejuru, warirabura by'ukuri nk'uko nari nawubonye. Uyo mwotsi isoko ryari ryahiye, mitahe y'abantu benshi bari bahiye, habamo abasenegale, habamo abanyamahanga ba Tanzania, abanyekongo, abahehe, habamo abantu benshi n'abarundi ubwabo muri rusange. Ryijya ryari isoko nkuru ya Bujumbura ikoraniwemo n'abantu benshi. Ikintu rero umwami Imana yaje kunsigurira kijanye n'imitahe yahiriyemo, buriya imbaraga z'ikuzimu nyinshi zakoreragamwo mwari rya soko. Kanini yambona ko ari naco catumye iriya soko ishobora gusha, kuko nanje hari icyo ndabiziho ku kijanye n'imitahe y'imiceri yari ihari, kandi natwe twari tuhafise imitahe. Bitubwiraho abadukurikiye ibyo ari byose bashobora kubaza tese irishya ni umuriro wari twitse cyangwa ni izo mbaraga z'ikuzimu, ariko bashobora no kwibaza ese burya ahari umuhanuzi, ahari ubutegetsi, burya haba hari n'umuhanuzi. Bibiliya niko ibitubwira rwose. Ese ubutegetsi wigeze hari ikintu bibabwiraho utariko nagize iyerekwa rigaragaza ko isoko ry'Ibujumbura rizashya, cyangwa nyine abategetsi ntibasengaga? Gira icyo bitubwiraho, uhita ukomeza utubwira n'izo mbaraga z'ikuzimu wari ugiye kutubwira. Yego murakoze. Icyo gihe cy'isoko rishya narabirose, ariko nari nkiri umwana mu gakiza, sinashoboye kubitangaza. Ntabwo nashoboye kubitangaza, ariko icyo gihe uwimuhira naramubwiye, ndamubwira ariko jewe nabonye muri ville hahiye. Mbona umwotsi wirabura uraduga hejuru kandi pe hahiye. Kubera ko rero ibintu nk'ibyo byo kurota by'amasengesho menshi ntiyabyumva, ntabwo ibyo bintu yabyumva, ntiyabyemera. Naho nari ndiko mpamagarwa gusenga Imana, ariko wewe ntabyo yashobora kwakira. Kandi naho namubwira ikintu akakibona, ntabwo yabyitaho ngo avuga ati burya madame yambwiye ikintu kivuye ku Mana, reka ndabiha agaciro. Nta gaciro yabihaga. Rero ntabwo nabashije kubitangaza ngo ndabishyire mu bantu benshi. Suko abasenzi batari bahari mu gisagara ca Bujumbura, bari bahari, ariko jewe ku ruhara rw'iwanje nari nkiri umwana mu gakiza, ntabwo nashoboye kuvuga ayo makuru. Natangaye gusa ari uko mbonye byabaye. Mu byahiriyemo rero harimo imitahe y'abantu benshi, ariko hari izindi mbaraga umwami Imana yari yarampishuriye zikora umuceri. Rero uwo muceri zikawukora mu musenyi, zawukora mu musenyi. Hariho umugwizatunga umwe yari mu muceri mu rukoko. Umugwizatunga rero imiceri yiwe akamanura itragiteri ikagenda igatunganya mu cyeya cya rukoko, bagakora bagashiramo imiyoboro y'amazi, bagashiramo umuceri. Ariko abadayimoni biwe baza kumubwira bati burya rero bosi uri kurahomba, tugira tukwereke ingene dushobora gukora umuceri kandi ukagurwa amafaranga menshi. Abadayimoni rero baza gukuraho proje yo kurima umuceri by'ukuri, naho yibwira ko umenga arahombye, ariko ntago yahombye kuko yarabandanije ibikorwa byiwe. Abadayimoni bamwereka ukungene bayora umusenyi bakawucisha n'ubundi